Koliko smo bili nevaljali ove godine? Od čega je Deda Mraz dobio migrenu? Dobijamo li medalju za skromnost u jedinstvenoj želji za dobro zdravlje? Komparativ nije mogao da otkrije, ali zato je tu i ove subote da sa vama podeli najnovije lokalne događaje. U okviru projekta Budi bezbedan, Poraka naša je promovisala video u Portugaliji za podizanje svesti javnosti u odnosu na internet zloupotrebu osoba ometenih u razvoju. Do krajnje implementacije projekta, što će se odigrati naredne godine u oktobru, izvršit će se obuke za nastavnike i stručna lica koja će raditi sa osobama ometenim u razvoju, ali i kurs namenjen osobama sa posebnim potrebama. Drevni centar Poraka naša ovaj projekat realizuje sa Republikom Poljskom, Češkom i Belgijom, a finansiran je od strane Erasmus Plus programa. Podizanje javne svesti u odnosu na internet zloupotrebu korisnika sa intelektualnom ometenošću je glavni cilj videa koji je nedavno napravio i promovisao Dnevni centar Poraka naša u Portugaliji. Potreba za podizanjem javne svesti proizilazi iz činjenice da i osobe ometene u razvoju, kao i svi drugi građani, koriste socijalne mreže, a zbog smanjene moći rasuđivanja i razmišljanja, zavisno od stepena ometenosti, lakše mogu biti zloupotrebljeni. Ova aktivnost je u okviru projekta Budi bezbedan koji je finansiran od strane Erasmus Plus programa. Kao što obaveštava Svetlana Dimitrijevska, socijalna radnica u Dnevnom centru Poraka naša, na sastanku u Portugaliji dogovorena je sadržina kurseva koji će biti održani kao deo projekta. Od predviđenih obuka jedna će biti namenjena nastavnicima i stručnim osobama koje će raditi sa osobama ometenim u razvoju, a druga obuka biće namenjena osobama sa posebnim potrebama. Курсевите за стручните лица курсот ќе биде поделен во 3 дела. Првиот дел Kursevi za stručna lica biće podeljeno u 3 dela. U prvom delu kursa stručne osobe će se obučavati kako da prepoznaju simptome kod osoba ometenih u razvoju, a kojima se desilo neko negativno ili traumatično iskustvo preko socijalnih mreža. U drugom delu kursa stručna lica će biti naučena kako da postupaju u takvim situacijama i kome da se ubuduće obrate za pomoć i podršku. I u trećem delu kursa biće pruženi konkretni alati koje će nastavnici i stručna lica moći da koriste ukoliko budu trebali da pomognu osobama koje su zloupotrebljene, odnosno kako bi se prevazišlo negativno i loše iskustvo koje je možda ostavilo traumatične posledice. Kurs za nastavnike i stručna lica biće održan u Portugaliji, a kurs za osobe ometene u razvoju u Poljskoj u toku 2019. godine. Na kursu za osobe ometene u razvoju učestvovaće osobe koje redovno koriste internet i socijalne mreže. U okviru projekta oni će biti obučeni kako da prepoznaju da neko želi da ih zloupotrebi preko socijalnih mreža, kako da se ohrabre da kažu nekome i gde da se obrate za pomoć, da li psihologu ili pak slučaj treba prijaviti policiji. Na obuci u Poljskoj učestvovaće deo korisnika usluga Dnevnog centra, objašnjava Dimitrijevska. Deo od našите korisnici во Дневниот центар Порака наша исто така користи. Deo naših korisnika takođe koristi socijalne mreže, pretežno Facebook. Svakodnevno radimo sa njima, ukazujemo im na moguće posledice. Mogu reći da se nije desilo da neko od njih bude zloupotrebljen na internetu, zato smatram da ovaj projekat ima veliki značaj za njih, za njihove roditelje, ali i uopšteno za sve osobe koje rade sa osobama ometenim u razvoju. Takođe, deo korisnika Dnevnog centra Poraka naša biće deo obuke. Budi bezbedan je projekat 21. veka. On je započet oktobra prošle godine, a završit će se istog meseca 2019. godine. Dnevni centar Poraka naša ovaj projekat realizuje sa Republikom Poljskom, Češkom i Belgijom. Ljudska prava u Makedoniji se poštuju do određene mere, ali briga za građane uvek može biti na višem nivou, smatra predsednik udruženja Mobilnost Makedonija Branimir Jovanovski. On povodom Svetskog dana ljudskih prava apeluje na sve opštinske vlasti da se prilikom renoviranja ulica u gradu obezbedi adekvatan pristup za osobe sa fizičkim invaliditetom, a da se prilikom građenja novih stambenih i poslovnih objekata samo poštuje zakon za izgradnju.
Da unapredimo i promovišemo ljudska prava, da radimo svi pod jednakim uslovima, da svi budu u mogućnosti da ostvare svoja ustavom i zakonom zagarantovana prava, da eliminišemo diskriminaciju, torturu na human način, da pomognemo u stvaranju uslova za jednak pristup pravu i pravdi za sve, rekao je putem saopštenja Zaštitnik građana, ombudsman, povodom 10. decembra, Svetskog dana ljudskih prava. On je uputio apel vlastima, institucijama, da dosledno primenjuju zakonske propise, da omoguće svima isti tretman, zato što je samo tako moguće reći da je zaista izgrađeno jedno društvo za sve. U vezi sa ljudskim pravima, sa akcentom na prava za osobe sa invaliditetom, predsednik Udruženja Mobilnost Makedonija, Branimir Jovanovski, smatra da se u određenoj meri poštuju, ali da nivo brige uvek može biti poboljšan. Za svako lice sa invaliditetom potrebno je obezbediti pristup svim institucijama, ustanovama, javnoprometnim površinama i slično. Konačno, ovo 2006. godina se donese Konvencijata za pravata. 2006. godine članice Ujedinjenih nacija donele su Konvenciju za prava osoba sa invaliditetom, koja se bavi pitanjima i problemima ovih lica, kao i pitanjima ljudskih prava. Ako lokalne samouprave u našim područjima nisu omogućile pristup, to je klasično kršenje ljudskih prava, budući da se ta osoba ne može kretati samostalno, ne može učestvovati u svim sferama društva, a ono za šta se mi borimo i zalažemo je da obrazovanje, zapošljenje i ostali elementi socijalne inkluzije budu dostupni ovim osobama. Jovanovski je poručio da su sa sektorom za urbanizam i komunalne delatnosti u opštini Kumanovo poslednjih 30 dana organizovali nekoliko sastanka koji su kao rezultat dali nekoliko nacrta za poboljšanje stanja u Kumanovu, odnosno za obezbeđivanje pristupnih puteva u centralnom gradskom području i obeležavanje parking prostora tamo gde treba i onako kako je pravilno. Нема да апелираме на тоа да веднаш работите бидат направени, свесни сме дека не може. I nećemo apelovati da sve ovo bude odmah napravljeno. Svesni smo da nije moguće. Budžeti opština verovatno to ne mogu podneti. Međutim, renoviranje svake ulice je moguće, budući da to ništa ne košta. Takođe da prilikom građenja novih zgrada ili drugih stambenih objekata potrebno je samo poštovati zakon za izgradnju i mi bismo bili zadovoljni. 10. decembra, pre 70 godina, zemlje članice Ujedinjenih nacija odlučile su da na papiru stave postulate ljudskih prava i da taj dokument nazovu Univerzalnom deklaracijom ljudskih prava. Od tada ovaj dan se simbolično obeležava kao Međunarodni dan ljudskih prava, kao dan koji služi kao podsjetnik da svako ljudsko biće zaslužuje poštovanje, dostojanstven život i jednak tretman. Dnevni centar za osobe ometene u razvoju Poraka naša obeležio je 12 godina uspešnog rada. Ovaj centar otvoren je 6. decembra 2006. godine u saradnji sa opštinom Kumanovo. Program koji sprovodi Dnevni centar za osobe sa posebnim potrebama Poraka naša odnosi se na veštine za samostalan život i on je većim delom već usvojen ili se radi na usvajanju radnih veština, rekla je defektolog Frosina Simonovska povodom 12-godišnjeg postojanja i uspešnog funkcionisanja Dnevnog centra u Kumanovu. Ние веќе работиме на усвојување на работни вештини, затоа што Mi već radimo na usvajanju radnih veština, zato što smatramo da naše korisnike moramo plasirati na tržištu rada i to radimo baš kako bismo ih tamo plasirali, a ne na zaštitnim radionicama. Naš izazov u budućnosti je da radimo na poslednjem elementu procesa rehabilitacije, a to je proces zaposlenja. Dnevni centar predstavlja servisnu službu u mestu življenja gde je pored brige zaposlenih obezbeđena edukacija, socijalizacija i rehabilitacija korisnika. Osim što se realizuje godišnji program, Poraka naša je ove godine uključena na 2 Erasmus projekta, kao i na jednom međunarodnom projektu. сметаме дека од непроценливо значење се токму ваквите проекти. Smatramo da su od neprocenjivog značaja ovakvi projekti, razmena dobrih praksi i iskustava zemalja članica Evropske unije. Nastavit ćemo i dalje da radimo na profesionalnoj rehabilitaciji, budući da smatramo da je to budućnost. Naši korisnici su odrasle osobe koji odavde moraju izaći i postati nezavisni građani naše zajednice. Dnevni centar za osobe sa posebnim potrebama otvoren je 6. decembra 2006. godine u saradnji sa opštinom Kumanovo. Poraka naša sa ukupno 21 korisnikom funkcioniše i danas i predstavlja jednu uspešnu priču u našoj zajednici.
Povodom 9. decembra, dana preventivnog rada policije i 10 godina od formiranja odseka za prevenciju, održan je lokalni savet za prevenciju na kome, osim što su prezentovane aktivnosti realizovanih projekata, dodeljene su i zahvalnice za 10-godišnju saradnju sa institucijama, opštinama, medijima. Cilj koji je odsek za prevenciju postavio pre 10 godina je postignut. Smanjena je stopa kriminala i slučaja narušavanja javnog reda i mira, a povećano je poverenje građana u policiju, naglasio je načelnik policije Stojanče Veličković. Poslednjih 10 godina, od kako u okviru sektora za unutrašnje poslove u Kumanovu kao posebna organizaciona jedinica funkcioniše odsek za prevenciju, smanjena je stopa kriminala i slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Istakao je na lokalnom savetu za prevenciju načelnik SUP-a u Kumanovu Stojanče Veličković. Po načelniku, odsek za prevenciju je bio formiran 2008. godine kako bi se obezbedila bolja i efikasnija saradnja institucija sistema sa posebnim akcentom na obrazovanje, gde je uključena i mlada populacija. Kako odsek ima svoja programa, во која програма, значи сите... Odsek za prevenciju ima svoj program. Zajedno kreiramo programe, zajedno ih prezentujemo građanima sa ciljem prevencije i sprečavanja devijantnih pojava u društvu, a sa ciljem da se smanji stopa kriminala i narušavanja javnog reda i mira i drugih asocijalnih pojava u društvu. Odsek za prevenciju i sektor za unutrašnje poslove napravio je više projekta u proteklih 10 godina, a dobro surađujemo i imamo pomoć i od predstavnika OPSE u Makedoniji. Načelnica odseka za prevenciju Violeta Bogdanovska obaveštava da je pripremljen priručnik za funkcionisanje i rad lokalnih saveta za prevenciju sa određenim izmenama u odnosu na prethodni. Iz priručnika, kao što je rekla Bogdanovska, uključeni u lokalni savet mogu se upoznati na koji način, kako i šta se može uraditi na lokalnom nivou, kako bi se zajednički ostvarila prevencija bezbedonosnih pretnji koje se odnose na sve ciljne grupe građana, počevši od najmlađih do najstarijih. Првиот проект кој што заедно со општините, со локалните самоуправи и со локалните... Prvi projekat koji zajedno realizujemo sa lokalnim samoupravama i lokalnim savetima je projekat koji je i dan danas aktuelan i nažalost još uvek postoji, a to je prevencija od zloupotrebe droga, projekat Sport da, droga ne. Paralelno sa tim ide projekat Bezbedne škole po kom smo poznati u celoj Makedoniji. OPSE nas je podržavao u početnim projektnim aktivnostima, a i dan danas nas podržava. Lokalni savet za prevenciju održao se povodom 9. decembra, dana preventivnog rada policije. Dodeljene su zahvalnice za saradnju u preventivnim aktivnostima gradonačelnicima opština u severoistočnom regionu, vrtiću Angel Šajče, sektoru obrazovanja, državnom prosvetnom inspektoratu, opštoj bolnici, teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici, opštinskoj organizaciji Crveni krst, Centru za socijalni rad, ombudsmanu, Opštinskom savezu sportova, Savezu školskih sportova u Kumanovu i Televiziji Plus. Прво ги учиме децата да имаат доверба во институциите на системот, односно да имаат во полицијата доверба. Ги учиме дека луѓето таму се грижат за нивната безбедност и аспектите на безбедноста од сите сфери, не само од опасности, ги учат на опасностите кои наставниците често пати и немаат време за тоа да посветат внимание или пак тоа не може да го направат на таков професионален начин како што полицајците тоа го знаат. Ако имаме јак и активен доволно сектор за превенција, помалку ќе имате работа во сите репресивни сфери, па и во сферата, нашата тема како жени, знаете сега е 16 дена активизам против родово базирано насилство и во сферата на превенција и спречување на последици од родово базирано насилство. Верувам и дека доста работите на тој план, ве потикнувам и понатаму да работите на посебна обука на вашите служби во постапувањето пред се на вакви жртви. Nakon dodele zahvalnica, prisutni su imali mogućnost da vide spot u kome je predstavljen deo aktivnosti projekata koji je implementirao odsek za prevenciju. Cilj koji je postavljen pre 10 godina je postignut. Odsek za prevenciju je uspeo da preko realizacije mnogobrojnih projekata vrati poverenje građana u institucije, pre svega u policiju. Četvorica licenciranih spasioca brinu o posetiocima zatvorenog bazena.
Do sada na sreću nije bilo većih intervencija. Sa njima radi i jedno medicinsko lice, a u letnjoj sezoni pomažu im volonteri Crvenog krsta. Bezbednost posetioca gradskog bazena u Kumanovu je na visokom nivou, budući da je obezbeđen od strane obučenih spasioca. Spasilac Frosina Anevska ukazala je da je broj spasioca dovoljan da bi se pokrio broj posetioca. Ona je poručila da su kao tim do sada dobro funkcionisali i da im u radu pomaže jedno medicinsko lice. Mislim da dobro funkcionirаме како tim. Mislim da nam ide odlično. Nemamo mnogo intervencija na zatvorenom bazenu. Na otvorenom imamo više aktivnih davljenja, dok pasivnih nismo imali. Naš broj spasioca je dovoljan da pokrijemo trenutni broj posetioca zatvorenog bazena, kao i broj posetioca otvorenog. Imamo i volontere Crvenog krsta koji nam dolaze leti. Što se tiče intervencija, Anevska je izjavila da su do sada imali samo jednu ozbiljniju koja se srećom završila u najboljem redu. Немавме само ова сезона na letniот bazen, imavме една мал колапс. Nismo imali veliki broj intervencija. Ove sezone smo na letnjem bazenu imali mali kolaps sa detetom u nesvesnom stanju. Mi smo intervenisali, pozvali smo brzu pomoć i dete je spašeno. Imamo medicinske materijale, sve što nam je potrebno za previjanje, za prvu pomoć. Takođe imamo i gume za spašavanje na zatvorenom bazenu. Anevska je inače licencirani spasilac sa sertifikatom za otvorene vode. Programom Veštine za tinejdžere, predstavnici Državnog saveta za prevenciju iz dečije dostupnosti i Ministarstva obrazovanja i nauke smanjivaće maloletničku delikvenciju. Na ovu temu se razgovaralo na tribini koja je održana u zgradi ranijeg komiteta. Predstavnici obrazovanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, sud, tužilaštvo, javne institucije i učenici su prisustvovali na tribini na kojoj je vođena debata o Zakonu za dečiju pravdu, kao i o programu na čijoj se implementaciji radi, a čiji je naziv Veštine za tinejdžere. Član Državnog saveta za prevenciju iz dečije dostupnosti i nacionalni koordinator programa Mile Ginovski, koji je po profesiji kriminolog, istakao je da su podsticaj za ovaj događaj zabrinjavajući podaci, odnosno broj prekršaja koji su bili izazvani od strane maloletnika u Kumanovu, budući da se poklapaju sa podacima iz Skoplja. 278 ima Skopje, maloletnici. U Skoplju ima 278 maloletnika za koje je zatražena pomoć, a u Kumanovu ovaj broj iznosi 265. Mala je razlika, zato se pitamo kako se ovo desilo. Mi kao državni savet nemamo kvalitativne, već kvantitativne podatke. Ove brojeve koje imamo ćemo razgledati i razmotrit ćemo zašto i kako se to dešava svake godine. Što se tiče veština za tinejdžere, Ginovski je rekao da se radi o multidisciplinarnom programu koji je povezan sa građenjem veština kod maloletnika, tinejdžera, kako bi mogli da se suoče sa svakodnevnim problemima. Posebno se orijentira Posebno se orijentišu prema naglašenoj ulozi porodice u okviru ovog programa, budući da porodica po meni kao ekspertu ima dosta bitnu ulogu. Preko veština za tinejdžere mi gradimo posebne veštine kako bi oni na vreme mogli da se suoče sa izazovima, sa iskušenjima koja su danas prisutna u svakom delu grada, mestu, školama. Ovaj program je veoma dobar i već se škola Bajram Šamani opredelila da ga primenjuje. Nadamo se da će se ovaj program proširiti u svim školama, a ukoliko to uspemo, tvrdim da ćemo moći da spasimo decu od svih ovih socijalno devijantnih pojava. Program Veštine za tinejdžere se za sada sprovodi u 105 zemalja sveta. Televiziju Plus posetila je Srednja ekonomska škola Pero Nakov. Oni su se upoznali sa funkcionisanjem medija i sa izazovima sa kojima se suočavaju novinari. Učenici su razgovarali sa medijskim radnicima o značaju medijske pismenosti, ali i o lažnim vestima. Srednjoškolske ekonomske škole Pero Nakov posetili su Televiziju Plus. Oni su se upoznali sa ulogom medija u društvu, načinom funkcionisanja i izazovima sa kojima se suočavaju novinari svakodnevno na terenu. Glavni urednik televizije Dragan Ivanovski ih je informisao na koji način se stvaraju vesti. Govorio im je o novinarskim standardima i uređivačkoj politici.
Učenici su naglasili da su srećni što se mogu upoznati sa funkcionisanjem jedne lokalne televizije i radom novinara, snimatelja, montažera. Денеска сме по повод Светскиот ден на медиумите се собравме. Ovde smo došli kako bismo posetili prostorije, kako bismo videli na koji način funkcioniše ovaj medij. Дојдовме тука за да по повод светскиот ден за Došli smo ovde povodom Svetskog dana medija kako bismo se upoznali sa radom istih i kako bismo se informisali zašto je važna medijska pismenost. U suštini mladi moraju biti informisaniji, ali i trebaju znati koje informacije da prime sa rezervom, a koje sa potpunim poverenjem. Ova poseta televiziji se realizovala povodom medijskog dana koji je organizovan od strane Visoke škole za novinarstvo i odnose sa javnošću u okviru projekta pod naslovom Medijska pismenost u eri informacija Koalicija medijske pismenosti, koji se realizuje u partnerstvu sa Vesnikom Nova Makedonija i Institutom za različitosti u medijima sa podrškom Evropske unije. Ideja ovog događaja je da se mladi upoznaju sa ulogom medija u društvu, načinom na koji funkcioniše jedna redakcija, kao i sa osnovnim novinarskim profesionalnim standardima. Ovo mu je treća sezona u košarkaškom klubu Kumanovo. 27-godišnji Branislav Đekić, vrhunski košarkaš, sa nama danas u Komparativu. Zdravo, Bane. Dobro, možemo tako? Može. Da. Kako si? Pa dobro, super. Treća sezona za naš klub. Prva je bila pre nekoliko sezona, ako se dobro sećam. Da, prvi put kad sam došao ovde, da kažem pre par sezona, to je bilo, mislim, stigli smo do finala. Prošle sezone sam igrao, 3 meseca poslednjih sam igrao za Kumanovo i onda sam rešio da produžim ugovor i ove sezone sad igram za... I ima nešto što te vuče ka Kumanovu kad si rešio opet da dođeš? Pa, mislim da je pre svega košarkaški grad i mislim da je dobra priča, da može da se lepa atmosfera i tako da lepo igrati u Kumanovu. Ko je u stvari Bane? Gde si igrao pre toga? Reci nam nešto više o sebi. Pa sad igrao sam... Iz Beograda si? Nisam, ja sam rođen u Ćupriji, ali trenutno živim u Beogradu. Sad, mislim, igrao sam, ajde da ne prolazimo kroz celu priču, igrao sam u Srbiji, malo u Sloveniji i u Makedoniji. To je to što se tiče tih klubova. Što se tiče karijere? Što se tiče karijere, da. Dobro. Možemo napraviti za naše gledalce jednu kratku paralelu. Od prve sezone preko druge do sada, do treće sezone u klubu, iz tvoje perspektive, šta se... Možda ne šta se promenilo, zato što stvari se menjaju svuda oko nas. Da, promenio se tim. Mislim, ajde, da sad kada bi se prisetio te prve sezone, to je, mislim, odlična sezona. Od, ne kažemo, nekih outsidera, uspeli smo da dođemo do polufinala te Balkanske lige, uspeli smo da se plasiramo u finale. Sad malo, ajde da kažem, izgubili smo 3-0 od MZT, ali mislim da smo imali dobru sezonu. Sve u svemu kad se pogleda, dobra sezona. Dobar tim i dobra sezona. Sad, drugačije je skroz napravljen tim. Mislim, sad je više se bazira na tim nekim mlađim igračima. Ima par nas koji smo, ajde da kažem, malo iskusniji. Imamo, da kažem, neko iskustvo, igrali smo i te malo jače utakmice i da kažem, ali sad ovi sad koji su, da kažem, ti mladi igrači, fali im iskustvo, ali imaju potencijala da budu dobri. Jel vas slušaju? Pa slušaju, gledaju da, mislim, nauče od nas i od trenera, sve to. Gde se trenutno nalazi košarkaški klub Kumanovo u nekoj ligi? Šta vam je izazov? Pa sad, ajde da kažem, prvi cilj nam je da uđemo u 6. Da igramo tu Super ligu. Naravno, poslije ćemo da vidimo šta je dalje. Naravno, voljeli bi da uđemo barem u 4 na kraju, da možemo da igramo play-off. Dobro, imate za neku bližu budućnost, imate pauzu, pretpostavljam, za praznike? Pa da, igramo sad još 2 utakmice. Igramo protiv Blokotehne i poslije toga nam dolazi Škupi. I poslije te utakmice imamo pauzu neku, ne znam sad. Ne znam kad počinje baš drugi deo sezone, ali to je to. To bi bilo još 2 utakmice do kraja ovog prvog dela. Dobro. A u međuvremenu izlazite, kako ti se dopada
grad, stekao si, pretpostavljam, puno prijatelja, s obzirom na to da je treća sezona u pitanju. Pa sad, mislim, ja sam ovde duže u Kumanovu i već mogu da kažem da imam neke prijatelje stvarno ovde. Tako da ne izlazimo toliko često, uglavnom su nam utakmice vikendom i onda ne možemo baš da izlazimo pred utakmicu ili trebamo baš malo da kažem da čuvamo snagu za košarku jer smo ipak zbog toga ovde. A sad ovako imam drugare, tako da uglavnom se to svodi na druženje preko dana i tako. Kako vidiš sebe za jedno, recimo, 10-15 godina? Obično svi košarkaši, to je, mislim, tako kliše pitanje, ali moram ga postaviti zato što ne baš svi sebe vide kao buduće trenere. Pa ne znam, nisam razmišljao sad. Da ostanu u sportu, da, ali na neki drugi način. Na koji, recimo ti? Pa ne znam, sad nisam razmišljao, kažem, to ima vremena. Još sam, ajde da kažemo, negdje na sredini. Ja planiram još dugo da igram košarku, tako da baš nisam razmišljao. Daleko sam od kraja karijere. Ja se nadam samo da će zdravlje da me služi. Da. Što ti od srca želim. Hvala za ovaj intervju. Nešto da poručiš fanovima? Pa ne bih ništa poručio, samo bih hteo da ih pozovem da dođu sljedeće nedelje igramo protiv Škupija, da dođu da nas podrže u hali i to je to. Ovde u Kumanovu? U Kumanovu, da. Sada mi baš pada na pamet da te pitam, znate vi u stvari koliko ste svi vi koji stojite iza košarkaškog kluba Kumanovo doprineli da Kumanovo osvoji prestižnu nagradu Evropski grad godine? Sportski grad godine. Pa mislim, vjerojatno i tu imamo i naši, da kažemo, naš udeo neki, ali mislim da imaju u Kumanovu, ima dosta, mislim, i sporta sad, što se tiče. Znam da ima i taj kao ženski rukomet, ima i tih nekih ostalih sportova. Da, ali ovo je primat svega, da. Ali sad ne znam koliko to... Tako si skroman, dobro. Drago mi je da smo mi doprinili tome. Dobro, jeste, evo ja ti kažem javno, jeste. Pozdravi sve u klubu, drugare i vidimo se opet možda do godine sa još većim uspesima za klub i na ličnom polju. Hvala. Danas će biti reči o narodnim lirsko-epskim pesmama, o romansama. Romansa može biti narodna i umetnička. Narodne romanse imaju i lirski i epski karakter, a u njima su obično opevani motivi o ljubavi, rodoljublju, o društvenim odnosima. Ove pesme slične su baladama, međutim one u sebi sadrže mnogo više lirike. Ove pesme protkane su veselim i srećnim raspoloženjem, slavljenjem životne radosti, ali i sumornim i bolnim, međutim nikada onim osjećanjem koje bi dovelo do tragičnog događaja. Ove pesme raznovrsne su u svakom smislu, u smislu opisa osjećanja i u smislu tematike. Romanse su omiljene u narodu jer su njima prisutne teme bliske narodu kao što su patriotizam, interakcija među ljudima i porodični odnosi. Tok ove pesme ima mirni razvoj, a prisutni su i svečani i dostojanstveni elementi. U nekim romansama opevan je težak život običnog čoveka i odlazak u tuđinu radi zarade. Svaka naša romansa je autentična i opisuje na originalan način kako su ljudi tog vremena živeli, kako su se osjećali. Poznate narodne romanse su Draga košulju prala, Da bi naši stari znali, Biljana platno beleše, Stojan i Ljiljana i druge. Sada ćemo pročitati odlomak pesme Stojan i Ljiljana. Stojane, sinko Stojane, poslušaj majku što zbori. Polegni, sine, te umri. Majka će prostre pokrovi, majka će sveće da upali, pa će da vikne da plače. Tak će Ljiljana da dođe. Stojan si majku posluša, poleže Stojan, te umre. Majka si prostre pokrovi, upali sveću voštanu, poviknu majka da kuka. Ljiljana dvori meteše, frli si metlu iz ruke, pa si uleze u kuću. Oj majke, majke, majčice, pusti se glas i raznosav, da mi Stojan umreja. Uđe u baštu zelenu, nabrasi cveće šareno, usuka sveću voštanu, odnese momku Stojanu. Zapali sveću Stojanu,
turi mu kitu na grudi. Oj Bože, Bože, Božice, ovakvog mrca ne videh. Što su mu usta na podsmeh, što su mu oči na pogled, što su mu ruke na pothvat, što su mu noge na poskok. Tad si Stojan ripnaja, pa si uhvati Ljiljanu. Pušti me, pušti Stojane, da si otidem kod majke, da ti donesem darove, da ti darujem svatove. Stojan Ljiljanu ne pušta. Još samo 2 emisije pripremamo ove sezone. Vreme kao kapriciozni koncept življenja merili smo po brzini dolaska svake subote i zadovoljstvom biti uz vas. Još jednom na pažnji hvala. Daniel! Što praviš? Bravo, dobrodošao. Dobro te najda. Kako si? Čekam te super stvarima da čuješ jedno. Odlično, nešto novo? Da. Vidiš, dobro držiš, oskrivaš. A gdje si bila ti do... Znači idemo. Koja zemlja, koji grad? A gdje si bila ti do sad? Godinu dana, sunce iza oblaka, ko milion koraka, od Skoplja do Beograda. Možda mi na rame sletiš, ako mi se lika setiš, stani malo. Ma nije važno gde i kada, bit ćeš moja da se nadam, imam pravo, pa biraj sad, Skoplje ili Beograd, pa biraj sad, Skoplje ili Beograd. A kade beše do svega, koja zemlja, koji grad? Skopje ili Beograd, godina dena, veke sonce ne gledam, kako voznaće korak, od Skopje pa do Beograd. No ne je važno kaj da si, samo svaka moja, da si ti se kogaš. Sve što sakaš samo kaži, su mene